MBEEU dia MUTHARA NAURITIE THIRIKARI ya kaunti ya Meru na thirikari nene kugwatanira na gutetheria Akari na IREO ri mpara yonekete kung'enta kinya nkuru kia KRI ugite mpara yonekete kuinyiria karibu kadhaa kiuga tuirio turia tunini antu bakwa tutumba kubatethia mutongere wo NAURITIE kinya ministry ya urimi gutetheria Akari na MBEEU kenda bonagia kuandarite jaja kiri mambura ja gutetheria Akari bagaiti na IREO bia UTETHIO tora tukwirwa ni Kevin Kimathi. Ondendo wangi mwanya IREO thirikari kundi bitebia ki thirikari antu baendi boboya na bange kathomba bashumanirite na UTETHIO antu barea bainyilekete thine mparatia nire ukinyawe MCO MUTHARA Aurelio Murangiri na aliongirite masukuru mwanya ndo ishia MUTHARA na tuiro tukaitwa kwa atilari twa masukuru ne na kinya kithira itukwa na tubia kulia kidogo turatukwana teka kwende bikaomba ku last aritwa ba itarira ya na kinya kethera mbure kura teka kwende bia kuria bikauma no tuku so itu kwenda mo we Luisha azbaiturie na kwenda kuo na itu kwenda kinya thirikari tu ithwaniria na KUUMA ari mwamo na sharing nkatho na ncune burukire bao bobalikana ne onto thinere rikuo kinya kithomo ithina thinera twinio buru ya mpara nture antu kaba ukua antu baomba uikua antu bakiwa mpara lakini batwila iluba ya nkene na isiolo ti umwe na chukuru ira ingi ine euro nare euro bakarache at least by mayani lakini batu tutengemea kurima na ng'ombe ichi akwire tute no mpithai ko wende ni bia kuria bia retia one seafond ibia thirire rware twina ntuko ithatu ana bakita michie no te bia kuria biekuo ko wende mwanka thai katukwire MCA ibwea from 679 imagine to 573 wengi wamepotea kwa sababu ya njaa. Kama rais pia atasikia President Ruto ebo akuja ajione mwenyewe kama anaweza, but you are appealing to the government. We need the school feeding program. That's the only thing that can sustain learners in school. Murangiri akinyilia kuria thirikari kuatanira mwekire UTETHIO muno kirushwira ntaira thine ya muthia buru ni rombare yakwa as a long term plan thirikari tu county ni tebwithie benchmarking kitui ni tebwithie benchmarking rutererwa Machakos and the rest. Katwambiririe gwikira water pans, katwenjeririe gwikira mini dams ndene ya areas tietu, especially Rwanda Road twina miunde minene. Ira yombikia wite kenjwa these dams, ne kenjwa inya the water pans. Ruwe ruraro kura ntukwira kuraura antu ruwe ruwe tarukithukanga kia barabara na njira. Ruwe taruka direct to those dams na water pans. Kenda runa ukentukwira ko kethera kwarite antu betu no bari meskuma no bari menyanya no bari metwinto tungirutere kolokini onto antu bao baina thina buru Murangiri na UTETHIO kinya minister wa urimi au thirikari nene Franklin Mithika lenturi UTETHIO Akari bao ntuko buru muno kinya MBEEU cia kwanda mbere mbura iratha pio na kwa mbura yura pio ikinyande naromba waziri yetu lenturi waziri wa agriculture tafadhali MUTHARA pio twina miunda na twina antu bakwenda kuruta ngui na kurima but twina ka deficit ka MBEEU tutina MBEEU kwa na antu ibarere inyabira betiaritio tevyo bena byo thai through Kenya Seed na other parastatals cia thirikari na institutions cia thirikari tafadhali munene tu kuromba turetere MBEEU Kologi kiringavana wa Meru na Ûtethio ciumia na kuona au kumabango ne yura yuetharo yuna county inge irea iro mairo ithine mpara ni kenda Akari bao bakaguneka ndire mbura yarea kuona ndenda thirikari tu county through governor tu au nkume program ne asal na hakikishe bira isiolo yo na through asal mubango yo asal kana kwethira ina arid and part of the arid and semi-arid areas na Samburu na Wajia na ire inge chionde Kinyamero is part of it, almost half of it ni fall under that category na itobati kwethira tukiona those benefits kenda antu betu bathetha Kîrî weru weekend kumatigania East bita wa Kevin Kimathi.